Odlazak na godišnji odmor na planinu u prirodu najpovoljnije je za vaš nervni sistem. Sigurno je da ćete se tamo u potpunosti opustiti i rasteretiti, a to je i suština. Planinski zrak, znači ima dosta kiseonika, dosta ozona i djeca, odnosno ljudi koji borave na planini su zadovoljni što svoje dišne organe pročiste, što nema smoga, što nema nekih zagađenja kao što to ima u gradu. Jednostavno zatim rastinje, zelenilo, sve to ugodno djeluje na ljudsko zdravlje. To nije novo, to je prije 100.000 godina rađeno je da su ljudi išli na klimatsko takozvano liječenje, kada nije bilo ni puno lijekova, kad nije bilo lijekova recimo za tuberkulozu i neke druge bolesti. Zanimljivo je da planinska visina pogoduje povećanom stvaranju crvenih krvnih zrnaca, pa ako patite od anemije, ovakav prirodni ambijent je pravi izbor za vas. Međutim, da bi se poboljšala krvna slika, potrebno je da na planini budete bar 14 dana. Ovakav godišnji odmor odličan je za najmlađe, jer sa sobom nosi brojne aktivnosti, kao što su trčanje i biciklizam, a priznaćete, to im danas i nedostaje. Što se tiče žvaka na planini, bitno je taj aktivni odmor, bitni su vježbe disanja. Evo, kad pričamo o tome, astmatični bolesnici, znači koji imaju astmu, koji imaju hronične plućne bolesti, boravak na planini je blagodat za njih. Znači, to je udisanje svježega zraka, borova šuma, znači one borove imaju svoje isparavanja. Osim toga, vježbe disanja i sve ono doprinosi da kasnije kada čovjek mora biti u procesu, radnom procesu, djeca moraju ići u školu, da ipak ta svoja imunitet se pojačava. Prirodno zeleno okruženje oslobađa čovjeka od stresa, a u takvom ambijentu uglavnom se i zdravo hranimo, jer nam je tamnošnja domaća hrana uglavnom i dostupna, ali podjednako je važno i da kožu zaštitimo od brojnih insekata i sunčevih zraka. Dok smo na planini, tu nam je isto tako sunce jako. Mi znamo kad ljudi odu na skijanje na planinu, znači moraju se dobro paziti o pekotina, odnosno jer je to sunce bliže, da kažem, na planinama je i treba se zaštititi. Znači njega kože uvijek mora biti dodatna, moraju uzimati sve kreme sa onim visokim faktorom, pogotovo za djecu. Za djecu mora biti faktor preko 50 zaštitni protiv ultravioletni A i B zraka naročito, koji probijaju se kroz ozonski omotač i jednostavno oštećuju pogotovo dječju kožu. Odjeća mora biti znači pamučna, ali mora biti ipak zaštićene noge, ruke, otvoreni dijelovi tijela i treba znači one za komarce, za bilo šta uzeti one repelentna sredstva koja odbijaju insekte od nas, a onda pogotovo prije svakog tuširanja uveče treba dječju kožu, odnosno svaku svoju kožu pregledati da nema krpelja i da se na vrijeme izvadi, odnosno odstrani, jer znamo da ubod krpelja izaziva tu lajmsku bolest gdje se to ne vidi odmah. Međutim, za 15 ili 15 dana dolazi do otoka kože i svi ostale posljedica i ako nismo na vrijeme izvadili krpelja, odnosno druge insekte odstranili, može doći do oboljevanja. Gdje god bili, potrebno je da se okružite porodicom. Na godišnjem odmoru se posvetite jedni drugima i bliske veze postaju još jače. I znajte, najbolje mjesto za odmor jeste ono na kojem će se vaše tijelo osloboditi stresa i napuniti pozitivnom energijom za nove radne pobjede.